prihan teman dharma dumranang syarat inggih kebaosang indik kewentenan kedarman yade kepatutane punika buah tang pisan kehanggen nabdabang jagat syaragesang syadu sireke dudane nginggian nengon-nengan ide sang maraga sadu budi sang maraga pandite punika sane sandang turad tiru dewa dan arte dan kamu bidonye dan yasir riantukan sani keagem oleh ide sang maraga sadu budi dan jarte kemauan dan je kasenengan japitwi punika jasa-jasa punika dan banget pisan kain cepang ide iya sakti syang syajane dharma Wandah ya nengon-nengan ide sang maraga sadu budi indik tata kedarman punika indik kepatutan yakti gumanti punika sane keagem yate kasenengin oleh ide sang nikang rat kitayan unang manut dewa sang wibisana ianing ide sang maraga sadu budi dan jawenten sios nika bawasang menawa dharma sastrane punika gumanti sane dados agem-ageman ide mano pedesi priyada dalar punika kitab manu semertini tate titiri sajeroning kehidupan niraga dados manusia punika gumanti sane kata lebang ide kesayan nikang
Makan prayojane tetujon nirageman resti meriki ke jagat pada nunayangane ke bawah sangka nerakan ke papan papa neraka nike gumanti sane kain cepang oleh ide jane ora gedi duin kepangguheun napi malih adi sang wibisane sang punte gunawan jaga nyeladinen dadi agung dini di jagat aleng kepura ane kesungsung oleh patak raksasa watak momoang kara ne nyandang ngararis idewa anggen idewa agam-agaman baktin panyake panyak pang subakti kapen sang angawerat ento gumantiane kebuatan gue pedang dang made mohe kasmale beli jani miterangang kapen ni dewa ne ke bawah sanggo pedang tongo se ane libut ane tuare misi sinar mohe nyapa kadi aku lobe momoang kare ento maka jang ada di ukudan niraga dadi manusia maladi yolania mageng mahewisi nanto lantas apa buen misi riati risaja roneng manah raga-raga ne ke bawah sang letah male madekat diangge sariran ni dewa madekat diangge sariran i manusia tan pendah sekadi ipun ilelipi ane agang pesan ipun ngabe upas syate syang weruh rekanang jurang kali nanti setade ne ke bawah sang makewohen risajaron ngangge sariran i manusia sakewale preside raris teduh landuh yening sampun mendasar antuk dharma patut ne ke bawah sang dharma patut ring jagate bisa mituturin angge sarira ring sekancan pidabdab kerahayuan nah kalinganing sastri suluh nikeng
raris daging-daging tatwa, daging-daging wede, daging-daging tutur kedarman, nika sane keanggen sesuluh oleh imanusia ri sajeroning kepetengan manah nyane soang-soang. Prabanikang janyane susila dharma weh nika temahawinan sinar imanusia tuah sing ngadelen sane mepekayon sane memanah suci nirmala dan kantun kekaput antuk derwake dan kantun kekaput antuk rasa bergedegan dan kantun kaliput antuk rasa momo angkara mawe kasih dian pada mukti nirmala gumanti presiden ijen kerahayuan kasidian risa jeroning ngicalang punika nika bawosang ledah-ledah ring angge sarire leduh pamekasnya ne ring manahe ring kenehe padidi malamilat dan pamatu makin maring riantukan kaletahan ring angge sarire pamekasnya ne ring manah utawi ring pekayunan genah nyane sampun sayani pisang dan presiden malih punika ngewasayang nika bawosang angge sarirane maring wis sesang yase sida tepase riantukan sampun puput rarisne kebawosang ngincepang daging sastra kepatutan sampun presiden ngelarang tape berate mayoga niko tema kawinan meresidayang dados kebawosang tape utama sang meraga tape kertiase pasang putih tulia nikang maleng liput raris wenten pase eng putih pase punika panagulan maperupaya nararis kabut sane putih nika gumanti ngewasayang manah raga sarirane luput sireng sadu yaken pasang tujuh sami telas sami lempas ring ide sang maraga sadu budi taler punika ring tetujon raga gumanti hidup
iriki wenten ring sekala Tunjung sukangki muamunuk taman muli tujuan nirageman resti kejagat pada napi dan wenten sios punika wantah ngewangun ya sekerti nada bangari sajeroning pemantukan mulih sekadi pekariane kadi mangken puniki ngewangun rare sang meraga mantuk mang de puput punika ya sekertine rikiring sekala gumanti punika parasida wenten ring jagat niskala parama atma sangyang atma parasida malinge raris iri kering sungsungan ya ring paling rong kalih rong tiga molek sireng mokse lepas rikang muli napi malih meresidayang ne kebawasang mantuk maring jagat kamoksan lepas rikang mulih mewali sampun punika ke pemuputing tetujon ke asal sane sampun yaning sane wau kandhon maring jagat swarga kandhon nika bawasang wenten punar bawa mewali manresti meriki ke jagat pada punika gumanti raresane keincepang oleh ide sang maraga sadu budi molek patuti ngaji na gawe nika tema kawinan dewa sang punte gunawan mewali-wali raris belima pakeling ring idewo ngiring daging sastra agama daging sastra kepatutane punika sandang pelajahin ni dewa nirantarawe hayu dharma ring pare sawireh napi tetujon niraga melajahin daging tatua kedarman daging sastra agama wantah punika mata tujon gumanti jaga nuntun mewali maring jagat sunya sekadi nuntun mangken puniki sang kekaryanang Pararte tonelen juga don nireng jagat wantah nyukayang wong lian asa punika gumanti pekardine wenten mantresti
iri kiring jagate jagat heneng sajarajar nireng ayu mawastu rauhing ring desa pakraman ring nyiraga sareng sami sanewenten enten utawi eling ring daging paiguman nike tema kawinan kebawosang eling iraga maka sami ring bidab-dab kamanusan nah wa semalunggo buah sirang buah sirang wibisana risampune mangkin rauh raris ring perwatek sang ketangiang kadiwenten pernah beli pernah adi pernah bapu pernah meme sampun raris rauh iri kiring peyadnyan durus malingge rekang sabenawa jualan kado keduaning sampun rawuh iri kiring genah peyadnyan gumanti sane sampun preside sane asri wiakti pikantenang sakarse mojar sirang dasenane iriko tandumade digelis semangandika ide sang Prabu Rawana resang apateh kapuan pateh wos nere preside mangandika ring pepatih taler tanda manteri bau danda makasami sapuniki raris kawentenan daging pangandikan ide sakwe saketi rana sora sakhase daging
pengandikan ide sang Prabu Rawana. Udah paman diajak makajang ini saja kape andal oleh gelah tu kewentenan paman dan suang masuk sameng biasa kitu masih ujar gelah kapin panitia makajang sanes sing reredan ngaturang ayah sekancan keamungin oleh sang nabedabang karya maka manggalaning karya preside paman gumanti ngelaksana yang tu makajang prasasta desa yang jagat kabeh tutim korana paman cager para manggalaning yadnya utama presiden ngencakang yadnya sane luweh kasub rawuh ring bapak bupati daler ngasubang ring yadnyan dane puniki sareng sami asing musuh ya den mahawinan sekancan karya presiden memargi antar oleh paman tujak makajang mahawinan kaso beraris iriki Totan ulang sude mana kada ya sawireh kaliwat nirmala gumanti manah idewo sareng sami dan wenden pertandingan kita weruh ring upaya niscaya sawireh paman subem ne melajahin ne madan tate cara ngewangun yadanya ngawit punika piranti serana rauhing punika
ne kebawosang tetandingan bebantenan rawuhing punika dedudonan yadnya sube pelajain paman Wisuda reng niti wisesa bodiman daler uning ring wiweke nayaning risa jeroning wangun yadnya encen sani nyandang maluang encen sani nyandang dorinang doane pasti keban paman mai gumang makrane kadimangkin kantun ngwacenin teks sani jaga kemargiang malih jebos asing asina diante dangu kasih daya dadi maruntutan ada yadanya sane sampun nipidan sampun dangu ento ane angon ni dewa partiwimbe ditu dewa ngalih kasukseman yadnya anggo dewa ngewangun yadanya sane mangkin mana pua ya don dia reng musuh. Nah, ni bawa sanggelah pamuput mangkin tinggalin je ri seurah arihing wangun yadanya preside sampun medab-daban becek siramu sampun dekering makin riantukan sang meraga sekaya sang ketangyang sampun rauh mangkin saking punika ma bersih ke bawos masiram meh ya mangket men tasing riantukan sampun mangkin rauh ring payadnyan make sami lawan wadah kuara buah balannya darwa
Punika risa jaroning watek waduan nyane make sami